Ni utuite matua mako negera na mundu uyu atuike ndungata ya Ngai. Ni duite matua makinyaniru. Ni gwaku utaramwenda? Acha. Oh. Ndimwendete. Tondu ni andungatite. Niwe kihikire giakwa gikuru. Niguo. Ona ndamuona ni ngenaga. Niguo. Na nyona ni akenaga. Uguo ndiukite ha gwitua. Ni umurerete wega undu uramenya ndagaconorithia Ngai na ndagaguconorithia taithe tondu angiconora kiundu giki angimuconora inyueri Ngai ithe na Ngai wa kumuciara. Mwathani arogocwo. Uria karu ndimurerete akinyonaga ndi muhiano wake tondu ngoretwo utungata-ini aciaritwo ndi utungata-ini. Uguo kiugo giki arako iguru riakio akitwo iguru ria muthingi o indu thingithaga tondu nake undathingithite. Riu no twende kuigua kimwira kiugo gia kirathimo taithe atanoka. Mwathani arogocwo. Amen. Ndenda kwariria karu Jeremia ihoya riakwa ni Ngai agutungate, Ngai uria wetikirire upike nda ya maitu arotwarana hamwe nawe ari kirathimo giaku ari utheri waku toria uturite urutitwo na uria tukurutite tondu ndugatuconora na ndugaconora Ngai uria wonereirio njira yake. Igo ni kiaria muthenya wa umuthi kiauga utheri wa Ngai ungikwarira ugutuika utheri kuri nduriri. Utumitwo tuike utheri kuri thi nigetha umiguciririe yume kuwire yuke utheri-ini kwa Ngai. Ngai akurathime. Amen. Situpigie baba makofi mazuri. Unajua baraka ya mzazi, never ignore a parental blessing. Na ndio maana unaonanga nikifukuza watu JCM waende wakaone wazazi. Kwanza nikiweza jua saa hii umekaa bila kuwaona, next week utaenda nyumbani. Kwa sababu there is something we call placental blessing. Na hiyo huwezi ipata kwa kanisa. Hiyo iko nyumbani. Hakuna mchungaji anaweza kukuachilia baraka ya baba yako. Mimi yangu ni ya kiroho na guidance, spiritual guidance. Lakini ile baraka ya mzazi, hata uniletee milioni 1, hata ulete ng'ombe, hata ushinde hapo mbele, hata uscream, hata upige ndimi. Ati kwa sababu sasa unachukia baba yako, huyo kamzee unasitaka kamzee. Kamekaa tu nyumbani hivyo na kiraka. Kana ngoja tu uende useme baba ni doka. Na niye baba doka to ne juwi na kirathimo giakwa. Mami ndakurera kivurana giki nigetha mami undathime. Gatumia kauga ne gatumia gatue kuhuthira iPhone. Na gatire kaingira saruni gukumuthwo maguru. Ateru tondu we ni utindaga ugikwa masaji. Mama nyweka masaji na thara. Othio no okuite ohoro wothe. Utanoka JCM gwitua haria mbere unyitite via abothi kou. Nie ndi sawa. Praise the name of the Lord. Kayura wanyamurire aheanaga mugate na akaheana mbegu na akahe gya gwetereria. Iwa boguthuke muci na nikio riu karu wona ndamba gukwira urehwo ni baba wanyu. Praise the name of the Lord. Ndamenyire muthenya umwe kirathimo kia muciari gitingeiyika. Tuhitetie cukuru. Twahitia cukuru tugitia aciari. Nie na mwanake ungi wetagwo Godfrey tugikombora muthuri ungi. Na tukimureha ngiri secondary. Athiaga akarie ta baba witu tondu tweciagia mwalimu ni mukarijini ndoi baba witu. Na tugithie ofisi na tukirwo mzazi wa Benson. Sasa asante kwa sababu unajua huyu kijana wako kuna mahali wamekosea shuleni. Twaikaraga kiro sasa baba mzazi utasema nini? Akijuria mbere ya ndothe ati wetu ni mwalimu. Kwa sababu baraka ya baba hauwezi ifanya nini? Hauwezi kuiba. Asante kwa sababu ya kubariki huyu kijana na mimi nimefurahi. Maito bitu. Mwathani arogocwo. Bwana sifiwe. Iniwe gutire kindu kiruo ta gukua mwanada mieri 9. Giconoko keu. Kuhitha. Andu makamenyaga vyo ndere mutumia uticai aranyuire. Nama ugakiriririo gacoka kamenya mwana ucio na no igwa no eke mwana gake kia mbere. Niwe ugutuma kuria gutarari gucunguku gwike atia. Niwe wakua wiretu. No thaka waku wothe tumakai gathithi maitu
ugacoka ugathomithia. We niwe wari blender ya mbere. Tigana ya maratheira ciana ciao irio thiko ici na macini ati mwana kaneo curu. We wa blendaga na magego na ukaiga waru mwena uyu na irigo mwena na itingitukana. Your mother is your first blender. Atukanage irigo ri haha no na inywa ciari no nginya mutwire muombetwo atia, especially atumia. Irigo ri haha, waru ri haha na irenge gatagati na ndangimeria na ekoroma ka waru arume karigo na atukanie ugacoka geka uguo mwana akaguthwo ta. Ngai arathimage aciari atumia. Mami wanyu no wari ndagitari waku wa mbere Karu, niwe wamenyaga wina urugari. Tigana macini ici ndiona ciana thiko ici takangikorwo gwakwa mwana hangiragwo guo gakauga ati na 70 ena ngena 30 maitu akuhutagio gwa kaigua uyu 30 ukaigua gwatumanwo guthukira haraka mwana uyu akaheo haraka gekatia na hindi arakurigita no ararigita nguku tondu aciari marigitaga mwana na nguku igikio guo kona yathamio mukanye igekirwo kindu yona mwana ikeiguanira hamwe. Mutumia ucio angionire ni womirwo ni kahinda thaa ici ndona mwatengera thibitari wenyura thabuni ka ndagika 3 mwana ni njau. Ukona ke kiuma kirwaru ni kiaumira ki ni kiaumira. Muciari ni wa bata muno maundu-ini maria tukoragwo namo. Riu tanjira mamu wanyu unjire we Karu thaa ici we wariraga ona mamu wanyu ndaramenya niki kirakugia. Mamu wanyu ndaramenya kana ni nda ndaramenya kana ni kuhuta no akamenya ungikona mundurume arira ti kindu kingi arabata agakune nyondo. Uri warira mutumia uyu agakune uyu muikaraga nake nyumba akamenya tonu warira uria wariraga he mamu wanyu ukamuthuri wakwa ke ari akone. No one can equate my mother. Gutire mundu ungihana mami witu. Riu Karu mami wa Karu thutha wa kuruta mawira macio mothe na guthomithia mwana uyu maviu ni wamune ana kuri andu aya na niwe ni matwitaga nginya maritwa aya no kinya riu ni wamune ana ni umurutite tahana wa Elikana uri arutire Samueli nigetha agatungate andu a Ngai. Nderutire kuma ngoro yakwa thiinie piu ni waturekereria mwana wa atungate. Ni uri moya agira pio na tondu kanitha witu naguo ni watwikire waheani yuki kaigua mbeca ciake nginya itina kinya gwake agura mutu ahe atumia ndigwari na we nduma kiburana ri ukoiga atia hihi ni hau njuga Ngai arute wira na ndingimutuira ndina ngoro mandirite na Jehova tona ni ndi wa kanitha gatagati yuki geta na thiguku wigue bishop amutumite kanitha wa UK akahunjie kuo ndikamaka acha ni utunete view pio na ngoro we tamwire ciugo icio murorete githithi giake mwanake wakwa ni ngurerete wega we thiini wa nyumba ya Mwathani akuruta horo wa Ngai itegwitigira to nditigagira andu nditigagira Ngai nake Ngai agutongoragie akoramiria mihaka na akurathime no ndu uria wenda agagukinyaniria. Ni au amuciari au ni na katanga kitungu hapo hau ndiko muhenia gutire kiamuro ndamurana hau ha muciari itamatemaga. Riu no nginya mwiyumiririe kanitha wa JCM ukoragwo hana atia kitungu hapa na furaha pale. Riu mutumia wa Karu ri
takwiriria aciari hau gatagati riu tondu we niwe mutindana na mundu kuma ri aumire moko-ini ma nyina okire moko-ini maku mundu uyu mwitoro ni ang'orotaga ta muthinjiri ndang'orotaga mundu uyu tokorwo utuku ni ari kawira kangi akorwo ugithambia thani ni uthambagia mucinga akorwo ni akwiraga hagira mai njo akarukia maski mundu ni muthinjiri ngai ni muthinjiri ngai I can confirm mundu uyu ni ukwenda tumwikire maguta umuthi ni ngwenda na ni ukumatia ni ngumatia bishop ni maguta to maya yes maguta to maya ona ni ra apply ho ni no makurude ni njui riu ni uri munyitagirira ni ndimunyitagirira ni uri muhoyagira tondu mutumia mahoya make ari muthinjiri ni mabata muno ni ndimuhoyagira ya ungikona ni oya mbeca aguranira mutu kuri ciana citari gia kuri na atumia andigwa kiu nikio gikeno giakwa tondu ni njui ucio niguo tungata uria etirwo ndigakorwo na ni uri mumagiriria ni ndimumagiriria ni uri mo ni tuinuka tukare mo nginya kumwariria ni njui tondu ringi ni ukuiguite na hau ati hena mubango wa kanitha gwaturwo akirite ni urenda kumenya akira niki ni ndiendaga kumenya nigetha ngamumiriria tugashia tamwire ciugo icio riu we mwene umurorete riu tondu ni no age kunjigua you know we are same sex no akiaririo ni opposite sex u ni akunyita wega Shepherd Karu my husband muthenya wa muthidi na gikeno na ngatho ndi mbere ya Ngai ni tondu muthenya uyu ni muthenya tuturaga twetagira muno na Ngai ni aukinyaniria na ngwire ni ngugo support in the ministry uria Ngai akuhotithia na Ngai ni aguguteithia na ni agututwara haraihu gikino kiambiriria count on my support. Wow, amen. Hebu watoto wake wakaribia hapo mbele ya gukana shosho. Unajua leo we are not only doing an ordination, we are restoring a hope to somebody. Praise the name of the Lord. Unajua huyu mchungaji wetu amepitia hali ngumu sana. Sasa leo tunamfanya bulldozer. Riu matiga gutoria ringi. Awata kusuku dukarihira thogora undu uyu ringi. Umuthi niguo urakinyia maithori ma utungata waku mwisho. Habari zenu? Sasa mnasikiaje leo baba yenu akimwagiliwa mafuta? Tuko na furaha sana. Mnampenda? Sana. Mnamuombeaga? Baba yenu ni pastor? Nikana kanini gatigehenania. No kauge anaibaga gari usiku. Wewe unapenda baba yako? Yes. You love your father? Yes. Is he a pastor? Yes. Does he pray at home? Yes. Does he send you to fasting? Yes. Have you ever interrogated it's because you are fasting or there is no food at home? So you are praying for him? Yes. Okay, tell him something. I want to hear you telling him something. Dad, I wish you all the best. May God bless you and lead you as you lead the people of God. Amen. Wow. Wewe utaambia baba yako nini? Tamwambia tunampenda sana na tunamwombea. I wish him all the best. Yeah, na we are happy for him. Wow. This is now the blessing of ordination. Andu acio makurathimite ni ndikona thina na yakwa yo ndungiguitiriria maguta. No ni hari warira muno uyu. We ta mutwarira microphone ongea ikutoke. Uyu ni arira muno. Kari we mukuru kwao? Muiretu. Bwana asifiwe. Amen. Si kulia kwa huzuni, ni kulia sababu ya furaha. Mimi ndio mkubwa wa wasichana. Ninafurahia kwa siku ya leo. Sababu hii ordination hata siku anajua. Niliona by dreams na nikampigia simu na nikamwambia mpaka kule ilikuwa imeloketiwa hapa tu. Nilimwambia na nikamwambia utaenda Bali. Amen. Sasa angalia huko sister yako akwambia kitu. Imutoke. Sasa my brother na kuishia mazuri. Ukumbuke nilikwambia hata siku anajua chochote na nikakwambia
vile kutaendelea, na nikakwambia utuite. Niliona kwa dreams na nikakwambia utaenda mbali. Sasa nimesema nikiwa mbele za Mungu utaenda mbali. Amen. Na nitakutii. Si ati sasa huyu ni watatu kwetu. Yeye ndiye third born, mimi ndio first born, kuna second born msichana. But sasa tunakutii, nitakutii na nitatii mafuta na utapelekwa mbali. Mungu atakupeleka mbali. Wow. Amen. Giki ni kiriku. Hii imeenda. Hii imefanya nini? Riu ri ndenda acio angi muikare thi tutigirwo mutumia wake hau. Hata watoto wanaweza keti kwanza mahali walikuwa. Hapa tunakataa kitunguu hata askofu. Tondu ti andu aingi mendagirwo wega nginya ni andu ao. Kuri andu anyu namwe matangioka ordination yaku. Tondu matirakwendera. No igwa mwari wanyu na namwira ni ndigutiaga na ndie maguta mariku. Masio, that is a very promising word from your sisters and your family. Karu uko na baraka. Ngai nowe menya mundu kuria koimerera. Na ni wega ukeraga Ngai. Ndaguthaitha tondu we niwe wi kuria ngoimerera. Hiuhia na ihenya muthenya ucio waki wa gukaumira. Amen. Riu ni ngwenda ithe na nyina wa Karu. Mutumia ake athie thutha hau. Munyite mwana ucio guoko. Mami muthi mwena uyu. Munyite mwana ucio moko. Mwanyita mwana ucio moko, maandiko moigaga nake Hana akiambata Shilo agithia agicokagia ngatho, na kuu nikuo Samueli acokire gwatungata. Ni ngwenda muthie kuri ndundu ino ya thinjiri, tondu riu Karu mwamutiga moko-ini ma family ingi.